Zovem se Kristina Marković, rukometašica sam Radničkog iz Kragujevca. Praktično ceo svoj život posvetila sam sportu, kako profesionalno igrajući za timove na Ise, Jagodine, Crvene zvezde, sada i Radničkog, tako i obrazovanju u oblasti sporta. Završila sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu i bila najbolji student u generaciji za osnovne akademske i master akademske studije. Bila sam član kadetske, juniorske i univerzitetske reprezentacije Srbije. Sastavni, svakako i najteži deo sporta jesu povrede. Povredu prednjih ukrštenih ligamenata i lateralnog meniskusa zadobila sam na treningu. Nakon operacije koja je usledila, sada se oporavljam i pripremam za sportske aktivnosti i povratak na teren. Kristina dolazi na rehabilitaciju u Polikliniku Longa Vita nakon povrede i operacije prednjeg ukrštenog ligamenta i spoljašnjeg meniskusa levog kolena. Od tegoba bile su prisutne bol, otok levog kolena, ograničena pokretljivost, kao i slabost muskulature leve noge u cjelini. Iako sam i ranije znala za Polikliniku Longa Vita, preporuku da baš ovde dođem na fizikalnu terapiju dobila sam od svojih prijatelja sportista, koji su imali samo reči hvale kako za osoblje Poliklinike Longa Vita, tako i za njenu opremljenost. Nakon samo nekoliko tretmana već osjećam poboljšanje. Od fizikalnih procedura uključili smo niskofrekventno elektromagnetno polje, biostimulativni laser i interferentne struje sa vakuum elektrodama. Kako je Kristina profesionalni sportista i profesor fizičke kulture, raditi sa njom je lako. Istirena je u dosadašnjim vežbama, a kada se metode fizikalne terapije pravilno primenjuju, svakodnevno se utiče na poboljšanje kako pokretljivosti, tako i opšteg stanja organizma. Rana i kontinuirana rehabilitacija su osnov za dobre rezultate i izlečenje. Osjećaj nakon rehabilitacije je zaista dobar, zapravo svakog puta sve bolje i bolje. I rehabilitacija nije samo fizička, već i psihička, jer pored bola koji nestaje i povećane pokretljivosti, ja se svakog dana osjećam sve bolje. Pre samo nekoliko nedelja, povratak u igračku formu zvučao je neverovatno, a sada sam već na pola tog puta. Polikliniku Longa Vita preporučila bih svima. Ne samo kao metodu oporavka nakon operacije lokomotornog sistema, već i u cilju prevencije i poboljšanja opšteg zdravlja i stanja organizma. Ja sam jako zadovoljna i spremam se za nove pobede.